Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya namuntlha ni khanula hi ti-events leti sukaka khalanyana ni ri karhi ni ti observer Tanomonde Roger with our big artists. Yeah, so first of all ku sungule hina ni Dr. Josh Reman loko ni n'wi vona a khati na ti-picture na vona ka event leyi a yi ri kona, of course swo ka ku performiwa live. Lexi nga va xi ni hlamarisanyana i ku swi ti kombe na ku Dr. Josh Reman swo ku a yi na problem na swona ku va Nomonde a ri karhi a tirha na Mr Post na ku va Nomonde a ri karhi a yi beefa. Loko phela ka risimu ra Madlokonya a byi ri ku beefeni Mr Post and hi kona laha Nomonde Roger a nga introduce-wa kona and introduce-we hi beef loko a kha a chingela Dr. Josh Reman hikwalaho ka risimu leriya hikuva a kha a hlavelela kwala. Loko se suka laha ku tlhela ku humelela xikhomela xa machayini a ku hi ximitana mundzheko bote u ehleketa hi khwiri n'wana bava se ni yo hlamala wa khale ti-picture swi nga heli kwalano then siku ya tana Ben Mayenga the president tanihi sweswi mi swi vonaka kwalano va khata ti-picture va ri two very 30 December or 29 I'm not sure ku event la yi I think maybe 29 as you can see there. Mara a ni voni ku na history yo va Nomonde Roger a yi chingele Ben Mayengani ku heleli ka nsimu na ku a nge za hlavelela ni le ka n'waduku na ku a nga hlavelelanga. So swa ku na yona Ben Mayengani the president a yi na problem ku va a kha a tirha na Mr Post leyi ku nga enemy ya Ben Mayengani as we can see. Se swi kahle ku swilo leswi veki swi langutisa kahle ku va munhu a ri karhi artist yi kha yi tirha na enemy ya artist yo karhi a swi loko artist leyi ya zonda munhu luya a ngo wa hayariwa because Nomonde Roger hi ndlela u yo hayariwa ku va a tirha na Mr Post. So swi kombela ku a va na problem na swona se leswi na ku report-a swona ku hayi mi fike cool down Nomonde Roger a nga na problem o ntirhweni. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.